Kaixo guztioi, ongi etorriak Jauzia saiora. Aurreko saioan, hasi ginen hip-hoparekin zerikusia zuen pelikula batekin. Ta gaurkoan berriz, beste pelikula bat ekarriko dizuegu. Ghost Dog pelikula. Pelikula hau 1989an Jim Jarmuschek zuzendu zuen. Eta hainbat arrazoiengatik hip-hop munduan garrantzitsua bilakatu zen ere. Jim Jarmusch izen garrantzitsua bilakatu da Estatu Batuetako zinemagintza independientean. Hollywoodeko izarretatik hainbat maisulan zuzendu ditu eta. Stranger Than Paradise, Down by Law, Faces, Dead Men eta hainbat maisulan zuzendu ditu Ohiokoak. Esan dugun moduan, hip-hopak garrantzi handia dauka Ghost Dog pelikulan. Soinu banda Wu-Tang Claneko RZ-ak egin zuen, eta erritmo berezia ematen dio pelikulari. Horretaz gain, Ghost Dog pertsonaiak hip-hopa asko maite du. Gaztetan gangster batek bizitza salbatu zion eta hortik aurrera fideltasuna zor dio. Bere sikarioan bilakatzen da. Baina ez da edonolako sikarioa, kode zorrotza jarraitzen duen sikario bat. Eta askotan pentsamenduetarako eta barne mundu horretarako tartea ematen diona. Tipo berezia da pelikula honen pertsonaia. Izan ere, oso tipo bakartia da eta mundua begiratzea gustoko duena. Yo, we on a conquest, a mercenary strike force, another life lost, murdered on the ice cross, vengeance, black ninjas with monkey wrenches, multiple gunshot wounds from 9 inches, 2010 cyborgs with heat sensors, Astro, my ghost dogs that climb fences. Hey yo, check this, license plate state Texas, white Lexus, my diamond necklace, got me living reckless, got me wiping cats out on my shit list. Bere lanak egiteko edo lotzeko usoen bidez komunikatzen da. Eta bukatzeko bitxikeri moduan bere lagunik hoberena bere hizkuntza hitz egiten ez duen izozki saltzaile bat da. Bukatzeko bideoaren azpikaldean uzten dizuegu pelikula ikusteko esteka, eta hurrengo egunean beste gomendio batekin etorriko gara. Gaurkoan Hurbiletik saioan Barakaldoko eragile potente bat ekarri dugu. Iker Aginaga. Nik txikitan ezagutu nuen eta zentzu askotan handia egin zaigu. Kaixo Iker. Handia ez dakit altua bai behintzat. Bai, ez? Eskerrik asko. Eta beste arlo batzutan. Kaixo. Kaixo Iker. Aste honetan egin duzue lehenengo kontzertua proiektu berri batena. Aurretik atera duzue diskoa eta single bat, baina zelan eraman duzu aste hau? Urduritasun maila, ez dakit. Ba, izan da zentzu askotan berriz hastea. Pandemiarekin eta urte terdi, ia geldirik eman dugu musika munduan ari garen asko eta asko, eta izan da berriz ere lehenengo kontzertua bezala, lehenengo diskoa bezala, eta 8garrena da, eta pentsatu horre bagaje bat dago eta bide bat dago. Baina izan da zentzu askotan lehenengo aldiko, ez dakit, grin hori, gogo horiek, oso polita izan da esan, ze espero ez nuen sentsazio bat eukiot, eta berriz ere taula gainera igota, ostia, lehenengo aldia balitzu esela, eta oso polita izan da esan. Beste prozesu batzutan, behar bada, berez diska dauka pisu gehiago,
kontzertuak baino, ze kontzertuak azken finean badukate ibilbide luzeagoa, baina behar bada honetan kontzertuak eukidu zer berezia azken nik esango finean. de hecho, nire proiektu musikal guztietan, Revolta Permanentekin oso txikitan hasi ginenean, bazen, zuzenekoak bazuen berezitasun hori, energia hori, herri oihua montatu genuenean ere, zuzenekoak zuen garrantzi handien, ze diskoan azkenean, guri zuzenean jotzea gustatuko litzaiguken hori, konposatzen genuen eta sortzen genuen eta idazten genuen. Revolta Permanent talde behan bezala egonkortu zenean, zuzenekoak zuen izugarrizko pisua eta diskoak beste dimentsio bat hartzen zuen zuzenekoan, eta loturarekin nik uste dut gauza berdina gertatzen dela. Egia da, disko hau oso landua dagoela eta 2 urtez konposatua, hilabete asko eman ditugu diskoaren grabaketan eta gero produkzioan eta bar, eta diskoak badu xarma hori gauzak ondo landuta daudenean nabaritzen den kutsu hori, baina gero zuzenekoa da benetan guk gozatzen duguna, nik behintzat gozatzen duena, eta nik uste dut musika, beti pentsatu dut musika egiten duela zuzenekoak gustuko ditu dalako, eta kasu honetan ere, nire kasuan behintzat, beste musikariek ez dakit zelan ikusiko duten, igual estudioan erosoago egongo diren, nire kasuan nik musika egiten badut eta diskoak egiten baditut da horiek zuzenean aurkezteko. Bizitzeko zuzenekoa. Eta zuzenean bizitzeko hori da hitza, bizitzea. Kantu horiek sortutako, idatzitako eta kantautako kantu horiek bizitzeko eta benetan zer sorrarazten didan ikusteko. 25 urte dituzu, baina badala matzozu urte asko eszenatoki gainean. Azken finean hasi zinen zenbat urtekin? 12 urterekin, bizitzardia baino gehiago dara maia taula gainean, lehenengo kontzertu horretatik, inoiz astuko ez dudan kontzertu horretatik, horri institutu batean, areto nagusi batean, hori izan zen lehenengo erlazioa ez, mikrofon. Beurko, behar da? Ez, izan zen, nik uste dut Nikolas Larburu edo olako urte bukaerako jai batean, eta esan ziguten, pare bat kantu botatzeko aukera genuela, eta ara junginan, eta mikrorik gabe gainera, eta eszenatokia, hori, gure 2-3 kantuak 3 genituen eta 3 bota genituen, tita batean, 5 minutu, 10 minutu eta etxera, eta ordutik, hori, 13 urte dara matzat, ez dakit zenbat kontzertu ja, baina asko dira, eta bizitzardia baino gehiago, egia esan, taula gainean, musikan eta postekoa da, egia esan. Hainbeste aguantau izana eta bidea egiten jarraitzen, egia da, bide luzea. Eta anekdota bereziren bat, garai horretan Revolta Permanentekin hasi zineten, ez, hasierako izena. Anekdota bereziren bat edo oso gazteak zineten, oso. Ez dakit, suposatzen dut ikusiko zenutela bai dana beste begi batzukin, ez? Bai, garai hartan, gaina, niretzako 121 kriu erreferente oso zuzena izan zen, baina egon zen kontzertu bat Itxubaltzetan, eta garai horretako oso buruan dakate kontzertu hori Itxubaltzetan Pablo Hasél etorri zalako, eta guretzako Pablo Hasél garai hartan, Muerte a los Borbones, eta horrako kantuekin, zan como, hostia, errespetu puntu bat, ez? 121 kriu eta Kodigo Norte eta inguruko taldeekin, zuzeneko harremana genuen eta oso polita zen, eta zuen eskuti joan ginen leku askotara, eta polita izan zen, baina kontzertu horretan ja izan zen lehenengo kontaktua, hori, kanpoko ezagutzen ez genuen artista batekin eta miresten genuen artista batekin, eta garai, hasierako garai horietatik, nik uste dut kontzertu bat aukeratu edo momentu bat aukeratu beharko ganu, izango zala, edo Ikerrekin bere etxean konposatzen eta idazten genuenean eta grabatzen genuenean USB mikro batekin, eta kontzertuei dagokienez, Itxubaltzetako hori, Gaztetxeko hori oso potente izan zen. Zenbat urte zenituzten? Izan ziren 14 urte, 13-14 urte oso gazteak. Gurasoek ez zeukaten arazorik baimena usteko etxetik ateatzeko? Ke nik uste dut ikusi zutela oso hasieratik serio ari ginela horretan, eta etzala, hori, tontoan egiteko beste modu bat, eta gaizta ginen eta tontoan egiten genuen, eta hori izan garaia, ez, tontoan egiteko. Nik uste dut, haiek ulertu zutela eta gu nolait helarazi geniela hau serioa zala, ez? Eta, 13 urtek arrazoi eman dute, 13 urte pasa dira eta hemen gaude, orduan nik uste dut ikusi zutela hobi bat zela eta argi genokala ikasketetan jarriko genuela eta ikasketak zutela pisu gehien gure bizitzan eta bar, baina musika etzala, hori, orain heltzen naz eta gero banoa eta jazta eta pasatu dut, baizik eta, serio hartu genuela oso hasieratik, eta asko lagundu gintuzten kontzertuetara joateko, guretzako 13-14 urterekin Zornotzara joan eta areto batean hostia, ezin genuen, nola heldu Zornotzara 13 urterekin, busak nola, eta beraiekin kotxean joten ginean, eta lagundu gintuzten oso hasieratik eta asko.
Ze ondo, eta gero hasi zineten Gaua Recordsen elkarlan batean, ez? Hori zein urtean izan zen? Bai, hori izan zen ja, gutxira, ezta? 2011 urtean edo, ja, herri oiua, Revolta Permanentekin, bueno, Iker Bila eta biok hasi ginen Revolta Permanentekin, ba hori, interneteko baseak hartu eta rapeatzen hasten ginen, eta gaztetxeetara joan, eta auzoko jaietara joan, eta rapeatzen hasten ginen. Baina ezagutu genuen Mikel Becerra, gure institutuan ezagutu genuen Mikel Becerra, gitar jole bat, eta guretzako izan zen, hostia, ba, una base gitarrera, aquí igual mola, no? Eta rapeatzen hasi ginen bere base gitarreroen gainean, eta auzoko jaian, hemen San Bizenten esan zigutenean, ba, jo behar genuela, jotzeko aukera genuela San Bizenteko jaietan, ba, justo kantu hori sortu genuen lehen, gitarra elektrikoarekin sortu genuen lehen kantu hori jotzeko gogoak genituen, eta, klaro, zuzenean jotzeko behar genuen basulari bat, bateria bat, pixkat, ba, hori, gitarrak bakarrik bere horretan, ba, ez zigulako oinarria ematen rapeatzen hasteko eta bar, eta elkartu ginen Landerregaz, eta aritzen Burukoak, azken finean. Hori da, bai, institutoko jendea, eta, bueno, lagunekaz eta elkartu ginen Alasipon entzaiatzeko pare bat hilabete, eta lehenengo kontzertu hori eman genuen, eta lehenengo kontzertu hortan etorri zen Asier Zubeltzu, nik uste nire bizitza artistikoan, ba, pisu handiena izan duen pertsonetariko bat, eta, bueno, esan zigun, ez dakit zergatik egia esan, oraindik ere gaur ez dakit zergatik, baina zeo zer ikusi zuen eta proposatu zigun, ba, ia diskoa trabatzeko gogoa genituen edo, eta konposatu genituen 7-8-10 bat kantu, eta lehenengo diskoa, Herri Oihua taldearen lehenengo diskoa konposatu genuen, eta hori izan zen nolabait ja musikan finkatzeko, eta gure ibilbidea musikan finkatzeko atea edo gauan sartu, estudio profesional batean sartu, disko bat grabatu, benetan jakin hori gustuko genuela, eta bueno, gaztetxeetan eta auzoko jaietan egiten genuen hori, ba, era profesional batean grabatzeko aukera auki, izan zen izugarria guretzat, eta hor hasi izan gauarekin dakagun ba, ibilbide guztia, hori izan zen 14-15 urterekin, eta 10 urte geroago, ba, jarraitzen dugu gauan grabatzen, jarraitzen dugu gauaren parte izaten, eta hor hasi izan ba, gure ibilbide serioago bat. Elkarlana eta gero Herri Oihua utzi, ez dakit urteak badiren bi proiektuen artean, baina Revolta Permanenteko ez dakit proiektua berriz bai, hori da. Ekartzen duzue, bai, Herri Oihuak jende berrearekin, ez? Azken finean. Bai, hori da. Herri Oihuak egin zuena izan zen guri konfirmatzea musika gustuko genuela, benetan, eta musikan jarraitu nahi genuela. Eta kendu zizkion ordu asko Revoltari. Eta bueno, gure sortzeko green horiek ba bideratu genituen Herri Oihua taldera, 2 disko egin genituen, eta gauan bertan Aitor Rabio, Pielteko eta Matxurako teklatu jolea ezagutu genuen, eta argi ikusi zuen gu rapero moduan ere zeozer geneukala esateko, eta aukera genituela ba, ondo egiteko eta asko hobetzeko. Eta hasi izan guk ezer jakin gabe, hasi izan baseak egiten, baseak konposatzen guretzako, eta bueno, interneteko baseekin egiten genuen hori, ba, gure musika propioarekin egiten hasteko aukera emateko eta bar. Eta sortu zituen base batzuk eta bar, gu Herri Oihuan jarraitzen genuen bitartean, eta hori izango zen 2014 urte inguruan, urte hasieran usteot, ba, pare bat base aurkeztu zizkigun, eta esan zigun horiek guretzat zirela, eta nahi genuen egin genezakela horrekin. Eta hasi ginen idazten, eta rapeatzen horren gainean, eta bat bestearen atzean etorri ziren, eta disko bat osatu genuen, ja etzena, ba hori, Herri Oihuarekin egiten genuen rap metal hori. Ez da Revolta Permanentek hasieran egiten zuena, ez? Zan pixkat hip-hoparen kutsu hori mantentzen zen, eta gu oso raperoak ginen garai horretan, gero ari gara abesten, eta gero eta gehiago abesten, eta bat. Industrialagoa, eta... Baina hori da, baina zen kutsu bat, non gu eroso sentitzen ginen, ba, rapeatzen genuelako, eta rapa zelako gure mugitzeko lekua eta bar, baina gero musikalki asko zuen, askoz gehiago zuen, asko zabalagoa zen, rock industrialaren kutsuak zituen, eta Herri Oihuan gurekin ibiltzen zen, Mikel Becerra gitar joleak, ba, ordura arte gure DJ modukoa zena, ze baseak botatzen zituena, zuzenekoetan baseak botatzen zituena zen, ba, pentsatu genuen zergatik ez, ba, hori, ba, hemen interneteko baseak bota, ba, gure base propioa, Aitorrek sortutako base propio horiek bota, eta bueno, eta berriz hartu Revolta Permanent, izena mantendu, ba, gure hasierako izen hori asko gustuko dugulako, ia esan, eta oraindik ere, ba, 4 diskoren ostean izen hori mantentzen dugu eta mantenduko dugu. Eta bai, hori izan zen, nolabait, Revolta hasten da, ja, talde bat moduan, ja ez bi gazte rapeatzen zutenak herriko jaietan eta bai, talde bat osatu nahi genuen, eta Mikelekin egin genuen, eta Aitorrek proposatu zigun, ba, zuzenekoetan, ba, Mikel gitarran mantendu, gitarran utzi, eta Mikel gitar jolea izatea, eta berak teklatuak eta sekuentziekin aritzea.
eta hola sortu zen gaur egun Revolta Permanentana. Ze ondo. Orain hartuko dugu tartetxo bat eta ikusiko dugu Revolta Permanente orain dela 3 urte edo ateratako bideoklipa. Pozoirik hilgarrienaren, dosirik handiena, lokartu, barnasa hartu, lokartu, amaitu da dena, azken bezarkada, azken ametsa, azken gezurra azkena, amaitu da dena, mingo zentzaren men, min ematen zen, ona galtzen, nazia nintzen behin, zutunik mantendu ninduen, pozoiak hiltzen, amirtzen, beldurtzen, isiltzen, baina zerratu, ez dut ahaztu, pozoia maite dut, zainetatik kendu, behar nuelako, aurrera jarraitzeko, drogazale baten legez beste bat bilatzen diardu, eta noiz arte, hartu! Noiz arte! Garai horretan egiten zenuten soinua, Revolta Permanentekin bazeukan kutsu industriala, lehengoan esan dugu, zenolako erreferenteak zenituzten garai horretan, edo inkluso orain, bai? Bai, musika sortzerakoan Aitor Rabiok izan zuen pisu gehien, eta nolabait Aitor Rabiok eraman gaitu ezagutzen ez nuen mundu batera, elektronikaren mundura, rock industrialen mundura, eta guk abeslari moduan igual, ziurrenik aipatuko genuken lehenengo raperoa izango zen, Sak de la Rocha, Arraitxen Matzinen abeslaria eta, baina musikaldetik oso zabala da, eta zaila izaten da askotan, eta musikari hori asko kostatzen zaigu erreferentziak bilatzea eta topatzea, baina nik uste dut oso argi dakagula danok, eta guzti hori gustatzen zaigun talde bat dela Nine Inch Nails, da, ba nolabait, eta ez du zerikusirik raparekin, horregatik dinot musikalki gehiago dela erreferentzia hori, soinuari dagokionez, eta bilatzen dituen bueltengatik eta kantuei ematen dion nolabaiteko bilakaerarengatik, Trent Reznor nik uste dut dela musikaririk, niretzat musikaririk gogokoenetarikoa, gaina oso ausarta delako musika sortzerakoan, eta ez dio inporta 4 minutu instrumental utzi kantuaren erdian, eta superprogresiboa, eta aldi berean oso zuzena da beste kantu batzuetan, eta nik uste dut Nine Inch Nails izan dela nire azken 10 urteotako talderik garrantzitsuena. Berri txarrak, hemen inguruan berri txarrak den moduan, mundu mailan pentsatzen badut, Rage Against the Machine agertzen zait, eta agertzen zait Nine Inch Nails derrigorrekoen artean edo. Hitz egin dugu iraganaz, orain hitz egingo dugu gaurko egunen inguruan. Zeozer berria atea duzu, hain dela gutxi, lotura, deitzen da. Beste, ez dakit, hildoa jarraitzen du, zure hildoa azken finean jarraitzen du, baina beste buelta bat ematen diozu azken finean zure ibilbide musikalari, ez? Nondik hasten da? Egia esan nagoaz izan, oindala pare bat urte, Andoni Ugalde gitarjoleak, berak talde asko izan ditu eta lokaletan ibili da oso gaztetatik, baina gogoak zituen disko serio bat egiteko, eta hasi zen oindala 2 urte konposatzen, eta elkartu zen Pablo eta Antoniorekin, bateria eta basuan, eta hasi ziren disko bat osatzen, jakin gabe ere nora helduko zen hori, baina oindala urte erdi inguru, urte hasieran edo 2008ko bukaera aldera, elkartu zen Aitor Rabiorekin, berriz ere, Aitor Rabio berriz beti zeharkatzen da gure ibilbidean nolabait. Nahi zuen gure estudioan gauan grabatu Aitor Rabiorekin, abio zuelako musikari gogokoenetariko bat, PLT asko maite zuelako, Andonik asko maite du PLT, Kuraia eta garai hartako 80ko hamarkadako hardcore eta metal eta rock kutsu horretan asko mugitu dalako, eta behar zuten abeslari bat. Eta hasi ziren bilatzen, baina kostatzen da, askotan gitarjoleak, beti esaten dugu, ez musikariok, beti inguruan esaten dugu, gitarjoleak asko ateatzen dira, baina gero abeslariak eta kantu bat defendatzeko kapaz diren abeslariak topatzea eta idaztekoak ere gutxi daude, eta pare bat buelta eman zituzten, eta Aitor Rabioren bitartez heldu zitzaidan niri proposamena eta esan zidaten, ia gogoak nituen. Eta ia esan, neuen bat ere ziur, Revolta Permanentekin, gauarekin, lanarekin, bizitza pertsonalekin, gauza gehiagin dituen oindala urte bete inguru, eta nuen bat ere argi ikusten, baina Aitor Rabioren gandudan konfiantzagatik, konfiantza artistikoagatik, eta jakinda bera izango zela pixkat dana zuzenduko zuena, produkzio aldetik, eta baietz esan nuen, eta hasi nintzen idazten, loturaren automatak izan lehenengo disko hau, eta horrek du asko gu oso gaztetan herri oihuarekin egin nahi genuenarekin, zerikusi handia doka.
Nik beti esaten dut, herri oihua, gaur egun sortu behar banu herri oihua, horrelako zerbait sortuko nuela. Eta ez da herri oihua, beste marka bat daka, lotura marka daka, eta beste musikari batzuk dira, baina nik herri oihuarekin egin nahiko nukeen hori, nik uste dut hemendik oso hurbil dagoela. Eta ja niretzako erronka bat izan dela ere, raparen mundutik natorrelako, eta beti rapean oso eroso sentitu nazelako, eta baina hemen nire bizitzan baino askoz gehiago abestu dut disko bakar batean, aurreko 7etan baino askoz gehiago abestu dut rapeatu baino. De hecho, raparen kutsu batzuk sartu nahi izan ditut, nire movida dalako eta gustuko dalako rapeatzea ere, baina gila da rock, metal, melodikotik eta hardcoretik askoz gehiago dakala rapetik baino. Eta oso, egia esan, erronka zen eta beldur nintzen erronkari aurre egiteko, baina nik uste dut, behintzat nire buruarekin lasai gelditu naz, eta diskoa entzun da esan dut, nire aukeren barnean, hau bada duina zen zerbait. Horatzea ja diska hemen daukazuela, lotura, eta bideokliparen zati bat ikusiko dugu, eta ointxe gatoz. Garagardoa, ala ardoa? Garagardoa. Hau ez dago prestatuta. Rage Against the Machine, ala 9 Inch Nails. Hostias. Justo, benetan, hau zegoen prest, justo atzo, hau prestatu. Aurreko erantzuna baino lehen hori bat zegoen idatzita. Justo nituen bi aukera hauek. Eskaini diodan denboragatik esango duke Rage Against the Machine. Ez gehiago gustoko dudalako, baizik eta nire bizitza gehiago markatu dudalako, eta denbora ordu gehiago sartu ditu alako Rage Against the Machine. Garba, nera bezaroa bai beti daukagula, ideari horretan, ez? Bai, gaina politikoki ere pisu handia duen talde bat da, eta horrek ere markatu nahu nire bilbidean, nire sortzerako momentuan ere asko markatu nahu nire ideia politikoak eta sozialak eta horrelakoak, eta nik uste dut Rage Against the Machineen letra horiek eta musikarekin elkartuta noski, gehiago lotzen direla ni naizenarekin artistikoki eta pertsonoki ere. Zai aukera. Bai, asko. Jaialdi erraldoi bat, ala areto txiki bat? Areto txiki bat, hori ez dakat zalantzarik. Eta helburua beti da jaialdi handietara heltzea, baina areto txikietatik atera gabe. Dauka sarma berezia, ez da gauza berdina. Bai, hurbil edukitzea publikoa, gaina gure musika estilorako oso zuzena dana eta jendearen aurpegia ikusi eta ikusi harritzen nahi diren, edo beldur diren, edo gozatzen nahi diren, edo zer nik uste dut hori ezin dela galdu. Eta sorte dakau Euskal Herrian horrelako asko daudela. Bai. Gaua Studios ala Abbey Road? Bihotzarekin erantzuko Gaua Studios. Gustatuko litzaieke Abbey Road ezagutzea eta bertan grabatzea, baina gero etxera bueltatzeko. Bertan ikastea abez egiten duten, eta etxera ekarri. Oso ondo Iker, ez dakit dituzuen data kontzertuak emoteko edo... Momentuz, oso garai zailak dira kontzertuak lotzeko, egia lanean ari garela eta aterako ditugula. Beraz, gonbidatzen... Edo web horri bat edo begiratzeko... Gure saretan, Instagram kontua lotura _ deneko taldea. Revolta permanentekin ere egingo duguna, sare sozialetan eta partekatuko dugu. Baina, momentuz ari gara lanean, etxeko lanak egiten, revolta permanentekin ere lanean gaude laizzer bueltatzeko.
Eta, hori, pixkat etxeko lanak egiten, ze bueno, pandemiak zerbait eman badigu ona, eta ez da asko, bada pentsatzeko eta zer egin nahi duzun jakiteko eta pentsatzeko tartea eta denbora. Beraz horretango, etxeko lanak egiten, kalera ateratzen garenean, alik eta indartsuen eta... Sormen lana garatzeko momentu hori da. Alik eta indartsuen itzultzeko. Ze ondo, Iker, izan da placer bat. Berdin. Topatuko gara, bidean, berriz ere. Beti espero errepidean topatzea. Zaindu, beste bat arte. Bueltan gara Ganbara atalarekin. Aurrekoan moduan, Barakaldoko beste artista bat gonbidatu dugu rap diska, abesti edo rap mugimenduko zeozer gomendatzera. Gaurkoan, Manu Porco Bravo. Básicamente el rap me llega por un concepto generacional sobre lo que se empiezan a ser las músicas urbanas y que se van mezclando y mezcolando desde los bares, que es donde me llegan y donde empiezo. Y fundamentalmente antes de llegar a los bares, pues el cine, que es una de mis grandes pasiones, y la película de Haz lo que debas, Do Your Right Thing, de Spike Lee, creo que de 1989, en el que he empezado a ver y a moverse un poco esa historia. Public Enemy es la primera banda de rap que controlo, que me gustan sus sonidos, sus bombos, sus samplers, sus voces y tal. Y luego ya más de allí y más cerca, seguido pues Neu Gorriak, he seguido Defcon 2, también, que me resultan muy sorprendentes para la época, con los textos y tal, y no siendo rap, pero sí que me ha influido, no tanto como las otras 3 exposiciones o canciones, la explosión que genera los bares y musicalmente Rage Against the Machine es incontestable en el tiempo y cómo perdura como influencia, no solo en mi caso, sino que me imagino indirecta o directamente a un montón de gente. Yo recuerdo perfectamente cuando en bares de Baracaldo estaba prohibido Rage Against the Machine, porque canciones concretas generaban una tensión dentro del habitáculo en el cual a ciertas horas no se podía poner, porque había una explosión ¡boom!, que saltaba todo por todos los aires. Y en el tubo, sin ir más lejos, Alberto tenía prohibido a los camareros pinchar Rage Against the Machine a horas concretas y con especímenes concretos. Como influencia, las letras, desde luego, es algo fundamental. Parto de la base de que creo que la música del Planeta Negro es fundamental, aunque luego se mezcla con otras nacionalidades y va desarrollándose, siempre ha sido en un contexto, pues desde el blues, el campo, el trabajo. Cuando ya empiezan a estar mucho más en guetos en las urbes, hacen propio lo que son las idiosincrasias y las cualidades de esta música tan urbana y tan punk, por no decirlo, en el do yourself, que se mueve, por ejemplo, en Nueva York, aunque luego se mueve en diferentes latitudes de Estados Unidos. A mí me gusta, sobre todo de esa cultura musical, pues cómo son capaces de hacerla bien propia y bien suya, y no la dejan manipular, si se puede decir de esta manera, las grandes discográficas, y han creado no solo el espectro mainstream y una influencia a lo que es toda la música comercial desde las discográficas, sino como alguien desde el gueto y desde la más absoluta miseria, por ciertas cualidades artísticas y de producción y de oído, y de no tener miedo en arriesgarse y salir de la zona de confort, pues han creado un estilo musical que es vigente. ¿Algo más? Baracaldés, 31 años. Héctor Seneca Ceneque, desarrollador, MC, ilustrador, beatboxer, muchos nombres y muchos mundos interiores, pero una sola persona.
Kaixo Héctor, bienvenido. Opa, Andy, ¿qué tal, tío? ¿De dónde te viene a ti el toque creativo? ¿Caíste a una marmita cuando eras pequeño? O... No, bueno, yo creo que en mi familia siempre ha habido, digamos, una vena creativa y tal. Yo creo que me viene por ahí, un poco por mi familia, mi tío, mi ama, sobre todo, mi abuela, mi hermano que escribe también. Yo creo que viene un poco por ahí y a mí me dio por la ilustración y por el dibujo. Y ahí andamos, ¿no? Intentando potenciarlo y eso. ¿Alguna vez en este proceso has hecho alguna obra con esos familiares? ¿O has compartido ese gen creativo con ellos, haciendo algo en común? O... Bueno, yo creo que hacía dibujos, hacía ilustraciones, sobre todo más de adolescente, que yo creo que estaba más abierto a crítica, o no a crítica, sino que los ponía igual más, ¿no? Los trabajos que hacía. Y siempre recibía feedback pues, de mi madre, que era muy crítica, porque siempre ha tenido ojo clínico para este tipo de cosas, porque bueno, pintaba al óleo y este tipo de cosas. Y mi abuela, sobre todo, bueno, a día de hoy es súper crítica conmigo, me da mucha cera cuando le enseño ilustraciones, pero a nivel hacer un proyecto conjunto como tal, no me he atrevido todavía. No sé si con los años lo haré, pero bueno. Hemos hablado que tienes muchas disciplinas o has trabajado muchas disciplinas durante tu vida, pero ¿es la ilustración la que más dominas? No lo sé, seguramente sea la que más disfrute. Yo creo que es la que durante más años he estado practicando. Yo creo que dibujo desde que tengo uso de razón. Yo era el típico crío pues, que andaba con los márgenes de los libros en blanco y andaba dibujando o dibujaba en el pupitre, encima de la mesa, hacía los dibujos enormes, bueno, tenía luego conflictos con la gente, el personal de limpieza y tal. Pero sí, yo creo que es lo que más disfruto, no sé si es lo que mejor se me da, pero probablemente es a lo que más mimo le doy. Yo creo que sí. Esas horas que echabas en el pupitre pintando y demás, ¿hacían que no prestaras atención a clase o luego eras buen estudiante o te supuso algo? Bueno, yo creo que hubo como un intervalo, o sea, cuando eres más crío, igual en primaria o incluso en la ESO, podías optar a no escuchar demasiado y luego pues sacabas buenas notas por lo que sea, igual, no sé si es que algunas asignaturas pues me aburrían y tal, no lo sé, probablemente. Pero luego aprobaba y tal, luego ya en estudios más superiores se fue un poco de madre y entonces ya tienes que dejar de pintar los libros y atender un poquito. Sí. ¿De qué fuentes bebe tu estilo, tu forma de pintar? No sé si a los inicios fue lo mismo que ahora o bueno, en tu trayecto. He variado a lo largo de los años. Yo esto le llamo como combustible visual, ¿no? A nivel de inspirarte y tal. Ahora sigo mucho a John Juárez, un chico de, no sé si es de, bueno, el guipuzcoano creo, ilustrador muy máquina. Me inspira mucho Albert Montes, comiquero de pro en España, David Rubin, toda esta gente, un poco gente más del mundo del cómic y tal, más que de la ilustración como tal. Pero bueno, me siguen inspirando Roberta Vázquez, bueno, pues este tipo de gente sí que sigo su trabajo y intento pues inspirarme, ¿no? en sus proyectos y tal. También hay muchos cuadros que se inspiran en el estilo de Moebius, por ejemplo, un poco la técnica de trazo negro con mucho detalle y tal. Estuve practicando eso bastante tiempo. De hecho, bueno, creo que esto es un poco... Ese proyecto lo hice un poco inspirado en el trabajo de Moebius y la realidad es que depende un poco del proyecto, ¿no? Y lo que me apetezca en ese momento, pues intento inspirarme de unos o de otros. Vamos a tomarnos ahora un pequeño momento y vamos a ver unas obras tuyas. Vale, genial. Para mí, además, has comentado ese tema del cómic y, bueno, tienes una vena comiquera bastante marcada para mí. Sí, y, bueno, sí. Vamos a ver unas cuantas ilustraciones, algunas portadas, supongo. Y eso. Ahora volvemos. True motherfuckers know this be the realest shit I ever wrote.
all my real motherfuckers know, yeah. ¿Escuchas música cuando pintas? Todo el rato, la verdad que todo el rato. ¿Y qué escuchas? Ya de paso, ahora si nos quemo quieres mucho recomendar. lo-fi, instrumentales de lo-fi, bueno, de baja fidelidad, de lo que sea, de hip hop o de trip hop y tal. Pero bueno, escucho rap, escucho R&B, reggae, un poco ese tipo de estilos que yo creo que me ayudan a entrar en zona, ¿no? O entrar en... A focalizar. Sí, focalizar, o bueno, hay como una zona en la que esto pasa en muchos oficios y en muchas disciplinas, que llevas mucho tiempo haciendo una cosa y ya entras en zona y el paso del tiempo vuela y podrías estar así durante horas, ¿no? Y la música yo creo que me ayuda a entrar en zona. Acabas de pilotar una nave llamada Mucho, Ajá, que es sí. un fanzine que ha sacado su primer número. ¿Cómo nace esa idea? ¿De dónde te viene? No sé, esto estuve pensándolo realmente. No hay un trabajo en mi fuero interno que diga que yo haya dicho siempre, oye, yo quiero sacar una revista o quiero sacar un fanzine, ¿no? Pero sí me llama mucho los proyectos que son tangibles o que están en papel en este caso, ¿no? Porque ahora creo que vivimos la era digital en la que todo es bastante etéreo y se ve mucho todo son pantallas, imágenes que no llegas a tocar nunca, y creo que muchas veces inconscientemente mi trabajo tiende a pues, hacer prints, hacer cosas en físico. Ahora estoy trabajando con cerámica también, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Yo creo que el fanzine surgió en mi cabeza probablemente lo vería en alguna red social de otros fanzines y tal, me picó el gusanillo y para adelante. Yo creo que el hecho de hacerlo físico tiene un toque para mí interesante. Especial al final. Eso es, sí. Sabes que va a perdurar también en las casas, en las manos de la gente, es diferente, ¿no? Tiene otro punto. Tiene otro feeling, el hecho de poder cogerlo con la mano. Yo también lo conceptualicé un poco como una píldora en el tiempo, una cápsula del tiempo, en el que yo, Héctor o Seneca, como tal, dentro de 20 años igual veo ese trabajo en físico y veo realmente lo que pensaba en ese momento, lo que sufría, lo que escribí, lo que dibujé, cómo era un poco mi cabeza con 30 años, ¿no? Y al haberlo hecho con más gente, creo que es una cápsula del tiempo para esos colaboradores también. Ajá. Pues vamos a ver un vídeo cortito sobre Mucho, que ha montado pues, el equipo de este fanzine. Creo que se va a convertir en un artículo de coleccionista, este número 1 de Mucho, así que bueno, vamos a echarle un ojo. Vas encaminado al número 2, creo, ¿no? Estamos en ello, sí. Está un poco ahora parada la cosa, pero es la idea, sí. ¿Y se puede adelantar algo? ¿Fechas o qué ritmo de edición va a tener el fanzine? Bueno, la idea original era sacar una publicación cada quarter del año, o sea, o cada estación del año, ¿no? La realidad es que empezamos casi en marzo, publicamos esta en mayo, y mi idea era sacarlo ahora a mediados de julio, pero probablemente no lleguemos, así que lo dejaremos para agosto, aunque agosto igual es un mes un poco desértico, por así decirlo. Igual septiembre, inicio. Igual septiembre ya un poco más madura la cosa, lo sacaremos. Ajá, habrá que estar atentos, vale, porque además la primera edición está agotada ya. Sí, está agotadísima. De hecho, hace unos días envié las últimas por correo y se acabó. La verdad que han volado. Ha sido una tirada cortita, porque yo creo que además al principio pues, es un poco la idea, ¿no? No sé si un artículo de coleccionismo, pero sí
algo que la gente diga, oye, pues esto escasea. Sí, lo quiero guardar, lo quiero tener. Generar esa demanda o ese interés, no sé si artificialmente, pero al menos... Sí, real al fin y al cabo. Sí, claro. Sí. Hoy día tampoco es fácil colocar 100, 200 o 300 copias de algunos trabajos tampoco, pero bueno. Sí, la idea no es tanto colocarla, sino que a la gente a la que se la des o que lo tiene, le guste y que genere otras cosas interesantes, más allá de mucho. ¿Va a tener un soporte digital? ¿Se va a poder disfrutar de manera digital? Sí, tenemos web y vamos a ofrecer ahí el número 1 y potencialmente ofreceremos el resto de publicaciones. De hecho, tenemos ya un blog colgado en el que podemos ver la primera entrevista de Mucho Uno, a Priteo, un rapero de Santander, y la idea es eso, sí, potenciar un poco el formato físico en papel, pero sin descolgarnos de lo digital, claro. Hemos dicho que has estado en Mil Salsas, has sido potenciador a veces de que otros creen también, como en el caso del beatbox, ¿no? En cierta manera has estado un poco a la sombra siempre, ¿no? ¿No te gustan los focos o te gusta más estar detrás? Bueno, yo me considero un currela, en lo creativo, bueno, en lo profesional también, pero en lo creativo sobre todo soy un tío de estudio, de mesa, de dedicarle horas y tal, no soy muy dado a poner la cara y tal. Pero bueno, entiendo que con los años eso es una pared que hay que derribar y se derribará, pero soy más currela, no sé si en la sombra, pero currar, sacar cosas, no sé si a la chita callando, pero es un poco el estilo que llevo. Sí. Si te tuvieras que quedar con un color... Un color, el naranja, probablemente. ¿Un lugar? Un lugar... Barcelona. ¿Por? Me gusta la ciudad, creo que hay de todo y hay gente muy creativa y en temas de ilustración hay gente muy potente. ¿Nos harías alguna recomendación final sobre a un ilustrador, alguien del cómic, alguien, para acabar la entrevista, algo que podamos así poner alguna imagen? Sí, en cuanto a cómic, David Rubin, me encanta su dibujo y... Mucho color, ¿no? Sí, muy colorido. Universo también de Albert Montes, me pareció un comicazo en su día, no sé si fue en 2020, pero muy buen cómic. Y a nivel de ilustración, John Juárez, por ser un hombre de la tierra, de nuestra tierra, pues... Vale. Sí. Ok. Pues nada, ha sido un placer, Víctor. Igualmente. Ceneque. Estaremos atentos a ese número 2, que entiendo que será para, pues eso, si no es ahora, estaremos atentos en septiembre. Y bueno, que vaya chulo y hasta pronto, ¿vale? Muchas gracias, Andy. Zaindu. Gracias.